ndio tuamina W. Kizungu ni attune yourself to God's purposes. Yani osa moswanio maku na osa makwenda maku onde manda nyena kwenda kwa Yehova na wasia wao wa Yehova. Kwenda kwa kuku utwikithie kwake. Moswanio maku asu matwikithie kwake. Mivango yaku mitwikithie mivango ya Yehova. Ebuku ni Amos chapter 3 verses 3. Mandiko manga ini nimeokulia. Pe andu Niwaendanasya meli matewenite. Pe andu Niwaendanasya eli matewenite. Enoko automatically niwe wanana na Ngai. Nginya mese ukwatiania. Na Yehova ese omosa amutwaye kulawa mutwaye yetume. My friends, nduka meki kuclaim Niweendanasya na Ngai edo makwenda maku madhile makwenda mangai na moswanio maku madhile moswanio mangai kwanda bie ila kwendania andueli madhele okwatiania kaiwe ni uthi na Ngai ulawelo kwatiania no longino ulawelo kwatiania no longino kaiwe ni wendete na Ngai unatembea na Yesu. Ni nani anafaa kubeba mawazo ya yule mwingine? Moswanio maku mele kwithwa menao ni Yehova athikwana na moswanio maku kana nuwe uthikwana na moswanio mangai. Let me tell you, nundu kiliko cha Ngai kibasa muno na kiliko chaku onakaba mipango yaku wike mipango ni ya Yehova. Nundu already Yehova ni wiyite muminukilio eka waku ona wasiumbe sionde bata na veka ba moswanio maku wiye moswanio ni Yehova na kwenda kwake kutwike kwenda kwako wiye utema kwenda maku nikenda uwithiwe na kwenda kwa Ngai na kila isi muno kibinda hata iwe Yehova kila isi muno kichao kibinda nundu ilatu kwasia moswanio maku ni medwe mema Ngai na makwenda maku ni medwe mema Ngai ndio kuya osa muthenya nikenda wende undu Yehova kwenda uwende na mande yu uithi undu ukwenda kwikata kuthi nundu wa chumani wa meki kuthi na Ngai matambiala onde me bata aiye ni asia thayu waku onde wikale undu Yehova kwenda kwa na mandiko make ni mutwano waku wikalie undu Yehova ukwenda na kwa undusu ukethwa uyika kwenda kwa Ngai ate we Yehova ni kweyasiana mandiko manga imasia ina motao na mosilomao mamwie ona ni bibi inyawa musiusu uthukuma mumuthukume ta umuthukuma Yesu Kristo inywala mwina thukumi kwenda kwa Ngai ni kwanike kuthia ni amondoni menu mukima nenga uya na kumathukumithia kuyanana na undu Yehova ukwenda ukuya thukumi mako ona no tuine ona ni mazukuluni na maobisini maitu kina obisini usu undu Yehova ukwenda enda zamani isusi andwa o undu Yehova ukwenda kalieta chama ni muvangoni wa Yehova kalieta musami wi muvangoni wa Yehova nena kwisuba ala mekala muvangoni wa Yehova maikwata wani ibubu sikivathukani wasoma ibuku ni Luka kilungu cha 10 tuketo minakuya kilungu verses 30 kendo nituko na undu Yesu Kristo waendie musini usu wa Meli na Martha na Martha niwe bwabwanishe muno let me encourage you eko kwa twani kibubu kingi mwekalie mukau undu Yehova kuya ite umwekalie kalie kwa mweme undu Yehova no kuya umwekalie wekale kwake na no woko asia imenu na no woko asia na sienu na waomba katika jina la Yesu Kristo tombe kuya makwenda maitumbe nikenda tuye kwenda kwa Ngai kipaumbele hata we Yehova kwa nda yani ya Yesu ezwa Yehova no kwandwa uthukumi wa uthanga uko ambosi muthukume na uthanga hao asifiwe Yesu Kristo ezwa Yehova no kuite ndukamuthie na kwa hiyo bado natimiza mapenzi ya nani mapenzi yake whatever you do walk with the Lord mipango yako yekale mipango yake
In fact, mivango yake itwike yako. Moswanio make ni matwike mako. Ola wadhi ni muwezi. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu Tembea na Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, tembea na Yesu. Tembea na Yesu Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Ukiwa nyumbani, tembea na Yesu Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiwa kazini, tembea na Yesu Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Mkiwa nyumbani, tembea na Yesu Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa Yesu atabisie Martha ondomo no wechao webata. Ondomo no wechao. Mweba kanisa ne thukumai undu Yesu mwe aite. Uoka. Na ni ajabu baadhi wandu mabutha cia undu nje sinike. Aiwathi wiani uthukume undu yobo kwe aite. Kai withukuma undu mbosi kwenda. Na la mathukuma kwa undu mbosi kumenda. Mbona no mama nenga we promotion? No man no mo makwata amongela wa musala. Kana nanzasi yako. Kana nanzasi yako. Edha uya undu kuyanie manda uya pandu bangi eka kuya mbosi. Asifiwe Yesu Kristo. Edha byo undu ona wiba ukatuma ulea udhuku mambozi wakuto mudhuku mete Yesu Kristo. Kaba uya uwe kaneo. Ngai natuteje.